Hastani Vidansabha Chongmarino Kitingi Kabama Bodolni Batani Rokni nomination Dimano Tiway, Salgwra bwkhaste achukphangni habanogo kaisa kokthum panda khwlaikha bwkhaste achukphang Norris Kumarbi. Bini logiwa tongka election officer Aviram Deborma. Bwkhaste achukphang salo shaka. Salgwra bwkhaste ne 54 kadam tola korti, 55 bagbasa, 56 Dharmanagar, 57 Yuvrasnagar, 58 Panisagar, 59 Pesar Tholte, 60 Kanchanpurno Khoboi, Bebagai Kaisini Vidansabha Kendra tongo. Arne bisingo kebangma thangrang bodol ni bwkhaktei kaisini kendrobo bebagui khorok thamchidok batainai. O kaisini Vidansabha kendrobo bebagui 3,23,490 voters rokni bodrina bagai 373 ta vote kendra tongo. Bodrina bagai o kendrobo chalaburi miloi 799 jona sebok tongnai hanai saimankha. So 3,23,420 नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट में 7 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी है 54 कदरकलापुत्री 55 बागबासा 56 धर्मनगर 57 जुबराज नगर 58 पनीसागर 59 75 और 60 कंचनपुर 7 सीट है उसमें से 5 जनरल है 2 एसटी का सीट है तो इसमें से तकरीबन हर पोलिंग असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में तकरीबन 50 50 52 55 पोलिंग स्टेशन तक है। टोटल हमारे यहाँ पे पोलिंग स्टेशंस है 361 पोलिंग स्टेशंस हमारा डिस्ट्रिक्ट में 7 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज में। Salo bwkhaste achukphang Dharmanagar hangkorni kokthuma thumnai roni bwskango saikhanarika. Chongmarino tongkochangni bising tei khwlaina bagwi joto ni thani o chubachu sankha bo. Bureau report Kwrak.